Dobar dan i dobrodošli na novi video. Danas govorimo o čulu koje nam u mnogome doprinosi kvalitetu života, pa ga moramo čuvati. Pored toga što su ogledalo duše, naše oči su senzorni aparat koji nam pruža sliku spoljašnjeg sveta i kontakt sa njim. Bez obzira da li ste stariji ili mlađi i u kojoj meri je vaš vid oštećen, postoje izvesni načini da ga poboljšate ili bar sprečite dalje oštećenje. A koje su to metode, saznaćete u nastavku ovog videa. Za početak, za zdravlje očiju jako je važan dovoljno dug i kvalitetan san. Odmaranje mišića pokretača naših očnih jabučica obezbeđuje akumulaciju izvora energije za naprezanje tokom narednog dana, a i samo sklapanje očiju u pauzama od rada na kompjuteru odmara oči i smanjuje njihovo opterećenje. Trudite se da ukoliko gledate u ekran računara, isti bude udaljen od očiju oko pola metra, što je optimalna razdaljina za minimalno naprezanje očiju. Udaljenost od knjige ili ekrana mobilnog telefona bi trebalo da bude oko 40 cm. Zatim, primenite pravilo 20/20, odnosno na svakih 20 minuta gledanja u ekran gledajte 20 sekundi u daljinu. Zato što naše oči nisu naviknute na neprestano posmatranje bliskih predmeta i svaki pogled u daljinu je za njih blagotvoran. Koristite naočare koje imaju zaštitu protiv takozvanog plavog svetla koja emituju ekrani monitora. U pitanju je kratkotalasno zračenje koje posebno šteti našem vidu. Zatim primenite neke jednostavne i praktične savete, pa na primjer, ukoliko često čitate tekstualni sadržaj na svom telefonu, povećajte veličinu fonta i smanjite osvjetljenje ekrana. Ili ga postavite tako da bude automatsko, te da se prilagođava spoljnom osvjetljenju. Neka i prostorije u kojima provodite vreme budu uvek dobro osvetljene, po mogućstvu prirodnim svetlom, sve dok je to moguće. Ali nemojte koristiti telefon kada ste direktno izloženi jakom suncu, jer to dovodi do velikog zamaranja očiju. Potom treba upotrebljavati veštačke suze, pogotovo ako provodite vreme u prostorijama sa suvim vazduhom ili uključenim klima uređajem ili ako ste duže vreme ispred ekrana. Fokusiranje pogleda na ekran smanjuje učestalost treptanja, čime se i mnogo ređe vlaži površina oka, pa biva lakše podložna infekcijama. Čak je poželjno da svesno sami sebe podsjećate da češće trepnete kako biste osvežili površinu očne jabučice. I na kraju, konzumirajte hranu koja poboljšava vid. Na prvom mestu ribu bogatu omega-3 masnim kiselinama, pri čemu je najkvalitetniji losos, zatim svežu crvenu papriku koja sadrži puno vitamina A, koji je izuzetno važan za zdravlje očiju, i vitamina E i C koji spadaju u antioksidanse. I konačno šargarepu koja je svima nama od malena poznata kao izvrsni saveznik dobrog vida. Za kraj, podsjetit ću vas da imate u vidu da postoje naučni dokazi da 2 sata provedena ispred ekrana svakog dana sigurno dovode do pogoršanja vida. Da su svaka fizička aktivnost i vreme provedeno u prirodi na dnevnom svetlu korisni i za zdravlje naših očiju. A da su zadimljene prostorije podjednako štetne za površinu oka, kao i čitanje sa male distance i gledanje u ekran. I to bi bilo sve za danas. Ako vam se video dopao, kliknite like, a ako me ne pratite, a želite i ubuduće da slušate o temama o zdravlju, kliknite prati i zvonce. Hvala vam na pažnji i pišite mi u komentarima šta sve vi radite da očuvate zdravlje svog vida. Vidimo se uskoro. Pozdrav!